wabyemera utabyemera ni igihugu gifite imbaraga n'ububasha budasanzwe mu bwirinzi kizwiho kuba uwugerageje kugitera wese atabona ahera agitsinda kubera ko rurema wagihanze agishinzeho ibirenge kandi rwose niko bimeze. Ibyo ubaye ubihakana birasa n'ibikugora kumva ibyo ngiye koko bwera. Aha oya nako buri wese afite uko afata ibintu nuko abyumva, gusa wumve ko ari kimwe mu bihugu bidasanzwe kandi bifite igisirikare gikomeye n'ubutasi butinyitse muri iyi si yose. Kugira ngo byumvikane neza reka mbanze nkubwire kuri Mossad ho gato, nubwo atari cyo cyanzinduye uyu munsi, gusa niwumva Mossad gato uramenya icyo ndaba ngiye kukubwira. Wenda ubutaha nzagaruka nkubwira kuri Mossad byeruye. Imirwano hirya no hino muri Israel na Palestina yagiye iba imwe mu nzira y'imikorere mibi mu ngeri zitandukanye. Ibihugu byombi bikunze kubana birebana y'inguti. Biterwa n'iki rero? Ibyo nibyo ngiye kugaruka ho mu nkuru yacu ku buryo bwimbitse. Nge ndi Hoziyana Benga, naho iyi ni Kivu Waves Radio. Mbahaye ikaze. Ikibazo cyo kutavuga rumwe no kutumvikana kw'ibihugu bisa n'ibisangiye umukiza w'abantu gituma ubukungu bw'isi busa n'ubuhungabana, ndetse yewe hakabaho no gukozanyaho gutuma benshi bahasiga ubuzima. Impuguke zinyuranye zivuga ko ahubwo usibye kwigwizaho ubukungu, ubundi ibihugu byombi ari nka murumuna na mukuru. Amakimbirane hagati ya Israel na Palestina ni amwe mu makimbirane yarambye ku isi, aho Israel yigaruriye inkombe y'uburengerazuba n'akarere ka Gaza. Ibi bikomeje gutuma uku kutumvikana ariko kumaze imyaka irenga 54. Gusa ariko ibihugu byagiye bigerageza gukemura aya makimbirane binyuze mu mahoro, ariko rwabuze gica gushyamirana kwabyo ni kujya kurangira. Ingabo z'ibihugu byombi zihora ziryamiye amajanja. Muribuka urupfu wari perezida wa Palestina nyakwigendera Yasser Arafat yapfuye. Muzi uko byagenze se? Ese mwaba muzi ikibyihishe inyuma cyangwa imvano yabyo? Ubaye warize amateka ibi byakorohera kubyumva, ariko nirengagije ko internet isigaye yarabikemuye, aho buri muntu asigaye amenya aho isi igeze mu kanya nk'ako guhumbya. Nta kibazo, wenda nzafata umwanya mbikubwire neza, ariko ikizwi nuko Yasser Arafat atavugaga rumwe na leta ya Israel. Gutangaza mu ruhame ibirego by'ibihugu by'abayahudi ku byaha n'imvururu cyagiye giteza ku banyapalestina byagiye bikorerwa muri kongere ya mbere y'abazioniste mu mwaka w'1897 mu itangazo ryari ryashyizwe ahagaragara na Balfour mu mwaka w'1917. Ibi rero ni nabyo byateje impagarara zikomeye mu karere. Guhera mu myaka yabanje, akarere ko mu burasirazuba bw'isi kari gafite umubare muto w'abayahudi, nubwo umubare w'abayahudi wari ukomeje kugenda wiyongera bitewe no kwimuka kwabo. Nyuma y'ishyirwa mu bikorwa rya manda ya perezida muri Palestina yari ikubiyemo inshingano ziyubahiriza ry'itegeko nshinga, guverinoma y'Ubwongereza iri mu zatumye hashyirwaho imbaraga mu kubaka igihugu cya Palestina no gukomeza inzu za Kiyahudi. Kutumvikana kw'ibihugu byombi ahanini gushingiye ku kutavuga rumwe kw'amadini hagati y'abayahudi n'Abarabu. Ibi ari nabyo bikomeje imfuruka z'imirwano. Hari ibikorwa byinshi byakomeje gukorwa mu rwego rwo kugerageza gukemura amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Ibi ariko byose byasaga naho ari nta musaruro bitanga, bitewe no kutumvikana ku myanzuro yabaga imaze gufatwa no kwigwaho, kugeraho umuryango w'abibumbye nawo wagerageje kumvikanisha impande zombi mu mwaka w'1947 ubwabo unategeka ko intambara yo muri Palestina irangira mu mwaka w'1947 kugera mu mwaka w'1949. Gusa ibi ni nabyo byatangiye intambara yeruye hagati y'Abarabu na Israel. Kugeza ubu imiterere y'umubano uri hagati ya Israel na Palestina isa niyatangiye kongera gukaza umurego muri iyi myaka, aho ingabo za Israel zagiye zigarurira uturere twa Palestina mu ntambara izwi nk'iy'iminsi 6 y'umwaka w'1967, nayo izwi ku izina rya Guerre de 6 jours mu rurimi rw'igifaransa. Nubwo inzira y'ibiganiro by'amahoro yamara igihe kirekire, Abisirayeli n'Abanyapalestina ntibateze kuzumvikana na gato. Yewe nta n'amahoro arambye azapfa kugaragara hagati y'ibi bihugu bituranye, kuko byo ubwabyo ntibicana uwaka. Ugerageje kurenga umupaka ho gato, ndabara uri umusirikare wa leta imwe muri ibyo bihugu, nawe urabyumva uko byagenda. Kabone naho wenda wabusa n'uwarenze imbibi utabizi, aho nta bindi bisobanuro kimwe muri ibyo bihugu kigufata nk'umwanzi, ahasigaye iyo bagufashe usigara wambaza Imana ya Abraham.
ngo urebe ko wahava amahoro, ariko nanone biragoye. Simbabeshya nkurikije uko nzi umubano w'Abayahudi n'Abarabu. Nibyo rwose iterambere ryaraje, yewe riranakataje cyane muri iyi si ku buryo buri wese asigaye azi aho isi igeze. Ariko nanone nubwo ikoranabuhanga rihari, akenshi naryo rituma turyana, bigatuma tworeka isi rurema yaduhaye. Ibi mbivuze nshingiye ku kuba ibihugu byinshi byo mu isi byitwa ko bikomeye byose byigwijeho intwaro kirimbuzi. Ikidafite intwaro kirimbuzi gifite umugambi wo kuzabigeraho. Ibyo byose abantu dukora rero nibyo bituma bikanatuma tumaranira izo nyungu zizashira. Aho rero leta ya Palestina na Israel zananiwe kuvuga rumwe kugeza no ku masezerano ya Oslo yo mu mwaka wa 1993 kugera mu mwaka wa 1995. Ariko uyu munsi wa none Abanyapalestina bagiye bakomeza kwigarurira ingabo za Israel mu karere ka Gaza no mu birwa 165 hakurya y'Iburengerazuba. Ibibazo by'ingenzi byahagaritse iterambere ry'impande zombi bishingiye ku mutekano, imipaka, kutagira uburenganzira bungana ku mazi atandukanya ibihugu byombi, kugenzura Yerusalemu, gutura muri Israel, ubwisanzure bwo gutembera kw'Abanyapalestina n'uburenganzira bwo gutahuka kwa Palestina. Ngiryo izingiro ry'itutumba ry'intambara ihora irota hagati ya Israel ndetse na Palestina. Ibyo gusa ibitera umwiryane ni byinshi, birimo kutavuga rumwe kw'amadini no gupfa kamwe mu turere gakungahaye ku birango by'amateka, umuco n'amadini ku isi hose. Ibi byagiye bihuruza binakoranya inama nyinshi zitagira ingano zivuga ku burenganzira bw'amateka, ibibazo by'umutekano n'uburenganzira bwa muntu. Ibi byose mvuze byabaye inzitizi ku bukerarugendo muri rusange. Hari igihe higeze gufatwa umugambi w'uko ibihugu byombi byakwihuza bikaba igihugu kimwe, ariko ibi byose byasaga naho wazanye uyu mugambi bisa naho atari yabanje kubyigaho mu buryo bukomeye kugeraho leta ya Israel inashinzwe ku mugaragaro mu 1948. Muri sosiyete za Israel na Palestine amakimbirane yakomeje gutuma ibitekerezo by'abatuye ibihugu byombi bisa naho biguma mu gikari, bo ubwabo bakomeza kwibaza impamvu bahora baryana. Ibi birerekana amacakubiri yimbitse hagati y'Abanya-Israel n'Abanya-Palestina gusa, ahubwo no muri buri muryango naho niko bimeze. Ikiranga ko Israel na Palestina bitavuga rumwe ni ihohoterwa rikorerwa abatwise abavandimwe iyo bahuye. Ni kenshi twumva ngo habaye imyivumbagatanyo yabereye mu misigiti cyangwa muri kiliziya biturutse kuri izo nzangano ziri hagati y'Abarabu n'Abayahudi. Akaba kandi kuba henshi mu bice by'ibi bihugu hakunze kugaragara imirwano ikozwe n'ingabo zidasanzwe, imitwe yitwara ya gisirikare, imitwe y'iterabwoba n'abantu ku giti cyabo. Abahitanwa n'abasirikare umubare munini uba uri w'abasivile ku mpande zombi. Ariho abakinnyi mpuzamahanga bakomeye bagize uruhare mu mwiryane w'ibi bihugu. Ibi wenda ni ikindi kiganiro tuzagarukaho butaha. Benshi mu Bayahudi babona ko Abanyapalestina basaba ko habaho igihugu cyigenga, ibyo bo bafata nk'ubutabera, kandi bakibwira ko Israel ishobora kwemera ko hashyirwaho igihugu nk'iki. Abenshi mu Banyapalestina n'Abanyisrael bo mu nkombe y'Iburengerazuba no mu karere ka Gaza bagaragaje ko ibi batabikozwa. Kutizerana no kutumvikana gukomeye byimbitse ku bibazo by'ibanze, kimwe no gushidikanya ku byerekeye urundi ruhande rwiyemeje kubahiriza inshingano mu masezerano mpuzamahanga. Kuri ubu ibihugu byombi bizuye gukora imishyikirano itaziguye, cyane kuri guverinoma ya Israel iyobowe na Benjamin Netanyahu wasimbuye Naftali Bennett, n'umuryango uhagarariye uburenganzira bw'Abanyapalestina PLO wari uyobowe na Mahmoud Abbas. Ibiganiro byemeye byahujwe n'itsinda mpuzamahanga rizwi nka Quartet mu burasirazuba bwo hagati. Iri ryari rihagarariwe n'intumwa zidasanzwe zigizwe na Amerika, Uburusiya, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, umuryango w'abibumbye, umuryango w'Abarabu. Wasabye ko habaho ubundi buryo bw'amahoro. Ntibyatinze igihugu cya Misiri kibarizwa mu muryango w'Abarabu cyagize uruhare runini mu kumvikanisha impande zombi. Jordan imaze kureka bimwe mu by'ingenzi biri mu nkombe y'Iburengerazuba uhereye mu mwaka wa 1988, ndetse yemwe inagira uruhare runini mu ngoro ntagatifu z'Abayisilamu i Yerusalemu, nayo yagize uruhare runini igamije ko habaho amahoro, ariko byaranze. Kuva mu mwaka wa 2006 uruhande rwa Palestina rwaciwemo ibice hagati y'imitwe ibiri minini. Igice kimwe kikaba ari Fatah,
ishyaka risanzwe ryiganjemo muri iki gihugu, nyuma ryaje no guhangana mu matora, naho ikindi kikaba ari Hamas. Uyu ikaba ari umutwe w'abarwanyi. Nyuma y'intsinzi y'amatora ya Hamas mu mwaka wa 2006, Quartet yasabye ubufasha bw'amahanga mu gihe cyagombaga gukurikiraho ku butegetsi bw'igihugu nka Palestine ku bijyanye no gukumira iyangizo ry'uburenganzira bwa muntu nkana kuri guverinoma yagombaga gukurikiraho, kwemeza leta ya Israel ndetse no kwemera amasezerano y'amahoro yari yabanje. Hamas yanze ibyo byifuzo bituma Quartet ihagarika gahunda y'ubufasha bw'amahanga ndetse n'aba-Israel bafatirwa ibihano by'ubukungu. Umwaka umwe nyuma y'ifatwa rya Hamas mu karere ka Gaza muri Kamena 2007, igabana ry'imiyoborere hagati y'amashyaka naryo ryaviriyemo gusenyuka kw'imiyoborere ishingiye ku mashyaka ya PA. Ariko mu mwaka wa 2013 hashyizweho guverinoma y'ubumwe bw'abanyapalestina igizwe na Fatah ndetse na Hamas. Icyiciro cya nyuma cy'imishyikirano y'amahoro cyatangiye muri Nyakanga 2013 gihagarikwa muri 2014 muri Gicurasi 2021 mu gihe amakimbirane yarakomeje kwiyongera kugera aho umwaka wa 2021 Israel na Palestine byakozanyijeho hakaduka n'imyigaragambyo yaje gutuma hagabwa ibitero bya roketi biturutse i Gaza ndetse n'ibitero by'indege bya Israel. Ibi byahitanye abatari bake bikanangiza byinshi. Amakimbirane hagati ya Israel na Palestine afite inkomoko mu mpera z'ikinyejana cya 19 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Aha nibwo havutse imitwe ikomeye yo guharanira inyungu z'Abayahudi ndetse no mu Barabu, byombi byari bigamije kugera ku busugire bw'abantu babo mu burasirazuba bwo hagati. Itangazo rya Balfour ryatangaje mu ruhame na guverinoma y'Ubwongereza mu mwaka wa 1917 mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose, itangaza ko rishyigikiye ishyirwaho ry'igihugu cy'Abayahudi muri Palestine. Ubushyamirane hagati y'iyi mitwe yombi mu majyepfo ya Levant nyuma yo kugaragaza ko abenegihugu Abanyapalestina nyuma y'intambara ya Franco-Syria mu myaka y'1920 byaje kwiyongera mu ntambara yiswe iy'amacakubiri yabereye muri Palestine ahagana mu mwaka wa 1930 n'1940. Hanyuma inabyara intambara yagutse ya Israel ndetse n'Abarabu. Nyuma yaho kugaruka k'abanyagihugu benshi b'Abarabu n'Abanyapalestina nubwo byasaga n'ibigoye. Iki gikorwa cyayobowe na Haj Amin al-Hussein bava i Damasco bajya muri Palestine, byabaye intangiriro y'urugamba rwo guharanira ukwishyira ukizana bw'Abarabu bo muri Palestine. Amin al-Hussein washinze umutwe w'Abarabu bo muri Palestine yahise agaragaza ko Abayahudi bari bagiye kwinjira mu gihugu. Ibi rero byanatumye atangiza imvururu ku Bayahudi guhera mu mwaka wa 1920 i Yerusalemu no mu mwaka wa 1921 i Jaffa. Mu byavuye mu gutegura kutavuga rumwe harimo kuba harashinzwe ingabo z'abaparakomando b'Abayahudi zabaga ahitwa Haganah. Mu mwaka wa 1929 ubuyobozi bw'Abarabu bwatangije imvururu zikaze zo kurwanya Abayahudi. Izi mvururu zahitanye Abayahudi benshi i Hebron na Safed, zanatumye habaho kwimura Abayahudi i Hebron na Gaza. Mu ntangiriro z'umwaka wa 1930 urugamba rw'Abarabu muri Palestine rwari rwakuruye abarwanyi benshi b'abenegihugu b'Abarabu bari baturutse mu burasirazuba bwo hagati nka Sheikh Izzadin al-Qassam ukomoka muri Syria, washinze umutwe w'abarwanyi witwa Black Hand kandi yari yanateguye kwigomeka kw'Abarabu mu mwaka wa 1936. Nyuma y'urupfu rwa al-Qassam wishwe n'Abongereza mu mpera ze mu mwaka wa 1935, imyivumbagatanyo yatangiye gufata indi ntera uhereye mu 1936. Iyi rero ikayifata imwe mu myigaragambyo rusange y'Abarabu no kwamagana leta ya Israel bikozwe n'Abarabu. Bidatinze imyigaragambyo yaje kwiyongera ndetse hanameneka amaraso menshi hagati y'umwaka wa 1936 n'umwaka wa 1939. Abarabu bigometse muri Palestine barwanyije Abongereza n'Abayahudi. Urugomo rwateguwe rwarakomeje kugeza mu ntangiriro z'umwaka wa 1937. Amatsinda menshi y'Abarabu yaratsinzwe n'Abongereza maze berekanwa ku gahato abayobozi benshi b'Abarabu. Inyeshyamba zatumye hashyirwaho komisiyo ishinzwe kurwanya amacakubiri muri Palestine. Nubwo nyuma Abarabu muri Palestina banze iyi komisiyo, intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, ikibazo cy'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abayahudi baturutse i Burayi cyatumye amakimbirane hagati y'Ishuv n'ubuyobozi bw'Abarabu ba Palestine. Umubare w'abinjira n'abasohoka washyizweho n'Abongereza, mu gihe ku rundi ruhande abinjira n'abasohoka mu buryo butemewe n'amategeko hamwe n'inyeshyamba z'abasiyoniste ku Bongereza zariyongereye. Ku ya 29 Ugushyingo mu 1947 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje icyemezo 181, kikaba icyemezo gisaba kwemeza no gushyira mu bikorwa gahunda yo kugabanya Palestina mo ibihugu bibiri.
mu gihugu cy'Abarabu, igihugu cy'Abayahudi n'umujyi wa Yerusalemu. Aha rero Loni yasaga nkaho isutse amazi arimo umunyu n'urusenda mu gisebe. Mu mpeshyi yo mu mwaka w'1948 byari bimaze kugaragara ko ingabo z'Abarabu ziri hafi gusenyuka burundu, mu gihe ingabo za Yishuv Israel zungutse uturere twinshi, bituma havuka ikibazo kinini cy'impunzi z'Abarabu bo muri Palestine. Inkunga rusange y'Abarabu kuri Palestine yatumye habaho ihohoterwa rimwe na rimwe ryibasira imiryango y'Abayahudi bo mu burasirazuba bwo hagati. Afurika y'Amajyaruguru byatumye habaho kwiyongera kw'impunzi zavaga mu burasirazuba bwo hagati. Uyu munsi tukibanze mu myaka yo hambere, nkurarikira ko ubutaha tuzakurikira amateka y'umujyi wa Yerusalemu, umujyi mutagatifu kuri bamwe, ku bandi ukaba isibaniro ry'ibisasu. Njye ndi Benga Oziana, iyi ni Kivu Waves Ready. Tubashimiye ko mudukurikira buri munsi. Amahoro ya Nyagasani akomeza abane namwe.